COVID-19 irun ve nak ting cha a zitinda kan kut chang te kan itolai kan itol tik a atlom bik sa kan pukul itol ding slai chon kan kut a chung lai ti in kan kut tong in kan sia pi kan kut kar la chon ka tiang hi to slai ti in chang ten itlep than ding cái này theo đi in khán, cái này đồ đi in khán, thà vợ chàng mi sẽ lấy tissue chàng mi in hỗ than đỉnh. Hakhanat ni lunglom te in nang kut kanin lai na, tutan hakhanat ni thong kan chimding min ha chu, chinom kul chung siang sang run siang in zat ni le rei ruk chung a, siang in kul lakhat long hon asari. CHRO ni COVID-19 le pen le pheo kong thai kau nak an toa ram lai ni an lai mi pul ha cho arwak in an char KACC ni chathan an chwa san thang khwa nu khwa pa na som nak in thong ni kum kul kum thim nak a independent in ga zom lai tia pu ngun mong ni achim Tol chung thong krak chim lai chinom kul chung siang sang run siang in zan hi le hlei ruk chung a siang in kul lakhat long hunter an sari COVID-19 atlun leo chinom kul chung siang sang run ha chu thong ni kum kul July na kul ne khata hon nak an to i sang run siang in zan hi le hlei ruk chung a siang in kul lakhat long hunter an sari tia chinom kul phim cho nak lut lai pu bigu du sin in thong kan thai sang run siang in hunter asamin ha zong hi COVID-19 rum ve nak theory lamtling te in cha pyak mi long an si chun ngen dam nak zong lai ni atha chang tia anti mi long hunter an si tia pu bigu du ni achim chinom kul chunga sang run siang in private sang run he tal in jan hi le hlei ruk a private tal lo in jan hi le pasari a July na kul na khata khan sang run kul la khat hunter an si hunter asamin ha zong hi chawzani COVID-19 lai rum ve nak cha a theory pol har baw mi lamtling te in apek chang min ha long an si tia chimnom kul phim chon nak zong lut lai pu biku du ni dha ka posa chim thong he kum kul July na kul na khata siang in an hunter min ha chu ha kha ku sunga sang run siang in number 1 number 2 number 3 number 4 kalhun lai in sang run siang in than le chingla si private siang in thentang copy lai in sang run siang in number 1 number 2 le chinlen flower private siang in flam copy ya sang run siang in number 1 number 2 number 3 var khwa sang run tipul khwa sang run tedim copy a hele sang run mitupi a sang run number 1 number 2 mindat copy a sang run number 1 siang in kampalat a sang run siang in ha an si tia thong kan thai siang in ang kai tar ning na hi aphu in an than i tuzar akai mi phu na chu phaizar a kai ti lo in phu dang ang kai lai tia kan thai Chin Human Rights Organization ni COVID-19 le pen le pheu kong thai kau nak an toa CHRO ni COVID-19 he pe lai in azomi le arkhum atong min ha ni anton mi pakhat asami pen le pheu kong a thai kau nak video an thak tia kan thai COVID-19 kong a jotna angai mi le arkhum atong min ha kha mi za pi le hoi kom na ni pen he pheu le rial an tong andam nu asilawa arkhum nak in an chwa nu longa chu an tong pa tham ri chu kong he pe lain zeida kan to ok asi ti mi kong kha mi za pi ni kan fen kho na kha kan to mi asi ta deputy project manager sa uklian ni da ka posa chim chinram kul hwap in jotna angai mi hi chawza than ninga chun minung hlai ni an se chang i arkhum atong min ha hi athong rong an se chang atu leo zong a ram leng ummi kan u naw na an raklung ri i arkhum an tong ri lai bia kan chimtik a se an ma kong kan teltik a se an khwa kong kan chimtik a se zapi ni kanira ring ding mi a
an ma khwa chu zotna angai mi khapai an si chu ti ban tuk in kan chimtika a hlite in kan ti na kan hrel chang na adam changmi cheu khatni rian an soktika ani chu azomi kha asitia kan pheu na I chu chu atu leu a kan unaw na ni an ton mi harnak pakhat asi chun lungthin leizong in harnak an tong I chungkhar le chingla tiang an hor suan na kombam chen kho na lom han a an kong lom kha chet lei in kan chim ok asalo thajang pek tu kan izom ding asi COVID-19 he pe lain nulapa kan harmi zong adang I chu kong thait lei zong chu to kani tim zaizatia sining adang mi konga rachi in kan nei lo mi ni alai in harnak achwatar kho cha asitia sa uplian ni achim chap CHRO ni COVID-19 kong he pe lain chinnom kol pangkwa thuri le bomnak thaikau nak rumben nak le tlang au nak ti ban tuk an to chwa tia kan thai COVID-19 rumben na ting cha zitin da max ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je kan kut chang teng ni to lai kan tol di in mask kha ri teng kan tlai lai I a color ai the deu na kha lang ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai I chon ka za khan ka zon te kha kut in tong ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za ri te lang han kan tong lai I min thur punga khan kan hlan lai e mask kan ni te ti in khan kan kut kha chang te kan ni tol chan lai Ramplai ni an tlai mi pul ha chu arwak in an char KACC ni chathan an chwa Rakhine Ral Cup A ni jun nanga an tlai mi palawa pang thungmawa khwami pul ha chu kumsom ruk le kumni athi na kong he pe lai in July na kul le ne khat a KACC ni AAC na chathan an chwa tia thong kan thai palawa pang thungmawa khwami pul ha chu hi Rakhine Ramplai A ni jun nanga an tlai I July na hlei sari a khwami na ni ti nung tuksapur in ramlak a arwak an chartia KACC chungtal sia somya sin in kan thai jun nanga a an tlai I an kalpi I aliam cha na ni ronga khan arwak kan hu tia thong in kan than arwak zong hi arwak di tik chak chang arwak hu tu na ni an zum ninga chun ti nung tuksapur in an thami asikaulai an kan ti hi zai Ramplai phuni an tha ti chu fyang lak in an kan chim kholo na in AA Ramplai an sikaulai tia atam deu ni kan zum tia sia somya ni da ka posa chim ul ha cho hi jun nanga a an khwa in phachang chok a palawa leya akal I ramlak a AA ni an tlai hu zonga chungkhar le khwamin ha ni athong pang jaimhan an thailo KACC ni AAC na chathan achwa mi kong he pe lai in AA chimphon nak no ngai tu khain tu khani ul ha cho athi na kong a AA lai ni jaimhan kan thailo kan ma he ai pe lai mi asalo tia achim Rakhine Ramplai AA le Myanmar kap na Rakhine ram le chinram ri chung I thongni kumkol January in jun thla tiang ka nak in hliam ator mi menung chathum le somsiri le pesiri athi mi menung azale somruk le paruk an sachang Santhang khwanu khwa ban ha somnak in thongni kumkul kum thimnak a independent in ka zom lai tia pungun mauni achim thongni kumkul kum Myanmaram thimnak a CNLD party MP candidate thimnak a atling lomi pungun maung chu independent in azom than lai tia thong kan thai CNLD ni party MP candidate thimnak an to mi kai katal khawlo katling khawlo cha a Santhang khwanu khwa pan ha le hakha khwanu khwa pan ha somnak in tudan a pumpak in ka zom than lai I tainak song ka hu kaw lai tia ro channak tampi ka ngai tia pungun mauni achim thonhi kumkul kum Myanmaram thimnak a hakha pang pitu hlodo in ka zom lai kai hi nang ka thai cheu bang CNLD in party MP candidate a asung mi ke si kasung mi hi khwami le mizapi ni andu velo za a independent izom ding in an kasom ka a ka chol hang khau chol na lo
Nithum chung karwa chikchak nulang a ka chawlhan mi asi ka zom a chun mizapi ni anka dirpi lai I tainak song kam hu shrim lai tia pungun mang ni daha ka posa achim pungun mang hi CNP party in pitu thlato me hmuna tainak arak mu I thongni thlai thum thongni thlenga tiang Union Deputy Minister arak ton balmi asi thongni kumkul kum Myanmaram thimnak a kanma chimmi chung in hin tiang pumpak in azom dingmi thantlak pang in salai dokhar Sakairam Than Chin Affairs Minister in Salai Lal Than Chuang Hakapang in Pungun Mang an si Zon esi ko chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shel ding jon pakhale phal kan chambyak tik song a kutlai lau ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan kuchang te idol than ding Tutan hakhanat kan thongchim nak chu hivial in kan ngori lai azau tu le angai tu nan di lak chunga kanilo nilhon sung kasi kan lai ram phing let lang par chim lâu gian măng tia cài xin na sung tao kan hurun in te kha mun câu treo lai ko dung mùa rộn nề cả đô thì lên na